inkondlo kuphela eyuphakaza sanibona. Kushuthi ngitshela phana azokubuza omunye manje uyambona lo muntu uyafana lo munye yena wasengitshela omunye wathi hayi akuyena lo munye ofana nalo munye kepha yilo munye ofana nalo munye zabanye lo munye wathi labantu bamunye banyamanye bamphefumulo munye wafunga omunye wathi ophela komunye kodwa kuthiwa lo akushongo ngaye thube lokesho nakwabanye asimehlana nomunye asinaye uyophela kuye ithini inkondlo ngoyifumbathisiwe ngosiba ngobiloba luthini usiko lwezingoma kunalamadoda ayezinsizwa namhlanje lamadoda ayezinsizwa iwona lamadoda asezinsika seyikhuluma namadoda manje kuyiba ithi kunalamadoda ayezinsizwa namhlanje lamadoda ayezinsizwa iwona lamadoda asezinsika uthi omunye waliwa ukungazi ngoba ukube bazi engaba kazange wazimbandakanya nocansi lana sikhuluma ngomfokazi kwambulazi umwazi lensizwa yakamamkhwanazi eyaphuma yaya eDozi ihamba ngoba ifuna umsebenzi kuthiwa yawuthola umsebenzi yathola nezintokazi esasizinhle ngokungafunga ezasenazi kuthiwa yahlala zimali kuthiwa inkinga ukuthi ubengasalali wakhe umuzi ubeselala kweminye imizi engasalali ngisho nanowakhe umfazi alale nabanye abafazi bakweminye imizi alale namadoda kazi akweminye imizi alale nezinto kazi zakweminye imizi alale nezalu kazi zakweminye imizi yayingasalali kwakhe umuzi uma efika mesethuka ngishimbuzi esenomkhuhlane oqala ngishokhala imuzi abanye bethu besenesifo sesandulelana ngulazi ukube phansi uhle ngaba kazange kwazimbandakanya nocansi ayakhala lonke amadodana namadodakazi kukhala ngisho umkhwe nomkhwekazi bakhalele yabo indodakazi eyaphuma yadlala abantu engabazi kuzonke yabo intokazi ithi mhlophe kuhlobisile komazi kuthiwa yadlala abantu engabazi namhlanje seyiphenduka umfelokazi isiyisalukazi isiyisalukazi ihleli phansi ikhale ezimathonsi iziyalwa ukunghazi ngoba ukubebe yazi ingaba izange yazimbandakanya nocansi lithe kunalamadoda ayezinsizwa namhlanje lamadoda ayezinsizwa iwona lamadoda sezinsika iwona lamadoda sezinsika iwona lamadoda sezinsika inkondlo kuphela eyuphakazi yabo